So hey guys, welcome to my YouTube channel Genu Vlogs. तो आज का ब्लॉग धासु होने वाला है लेकिन की जय गणेश बाबा की जय। दोनों तुम पिनी आप ब्लॉग्स बांगे लापुहन लो तुम खतरनाक जोश दोलाब लो alamange shoot do masih shooting vlogs पर टाइटल masih दोखला थंबनेल masih shooting vlogs लो। अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत alamange bukan lo pini shooting do masih dak nangai don kal है संजय yo radap ne paidang don pini ya and Kishore dia location asin bang dah kalau pipi tang mana ni dah paklang lele hai kamu kopi lagi kan teng ni ke lah gimbal upload kan teng ni dah Laila yo ke chok chege hello don to non bang ke location nong nang le lo and non bang ke ka shooting chal stress bang ke ne pai bo pai chalo no hai wah lag chalo lo Ini actress ke depan. Selfie cutuli pangceng gitu. Oke, Ruhida use bom kamera bang ke Sony A7 III bang, and lens to ke kalang lo, lens ta, la bang kan lo, kan mm lo lagi, 85 mm, la bang ke 50 mm. Lalu lapen lo nili tu mau album kishu dita lapen lo and dak ke kan lo dak do 4K support do and mirrorless camera lo yo serang hu and puke actress. So guys, आज का ब्लॉग यही कि धासु होने वाला है और यहाँ पर Dah cepat tuh. Pussy kali tu. Adim long lepen. Fokus ke just nak bangun back Hello guys, now tum problem kan last album. Now shooting bom album. Take long pause ya production YouTube channel lang masih tamik no. Lapen alun mang upload pon elo Halloween pu. Tumio ake hai video lekhe lapen ken ake hai pia kangsa. Kita bang ke khai long better. Alala lagen non along se pin WWE ceteng fit po. Lain gedi. He defeated one of the top champions in NXT history, Bobby Roode. What the pummel? It's Fishing O'Reilly. They made their presence known during the NXT Tag Team title match. What are they doing? Oh my God! It's Adam Cole! It's Adam Cole. What the hell? Adam Cole, baby, in the house. Kyle O'Reilly and Bobby Fish, no strangers to one another. What is going on? Super kick by Adam Cole. Patumi asi kacibia lah. Kosan lo. Oh happy marriage life. Kira na penan. Patumi asi cibia lah. Amat pini mah direct shooting ke zaman long ke lagi kacibia lo. Lo. Nang makeup to. Makeup mo to. Rainbow color de nang horse pa plan nahi. Oh, ang tonel lagi. Lips long नहीं आता। अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा थारा मूड खराब कर दिया। No restless prince के। So guys ये है मेरा dad ये है मेरा mom और सब लोग मुझे कमेंट पे देते हैं कि लोग रिक्वेस्ट किया है कि आपका dad को दिखाओ तो यही है मेरा dad ये है मेरा mom जो मैं से non ka shooting ye alun lo bang ke Halloween ko singer ke bijoy lek the ake hai bijoy lek the la pen ke ake hai pi akangsa eng hi pi
Prince album lang bom yo. Alama Prince dak cibia lo non hesi cibia lang. Aku album shoot pilih lo yo. Mana totally lang me pigan lo mana chance job lo. Di Prince. Allah shoot ke. Mission ba. Iga coffee. Gutka master. Korean. Drama, K-drama bananga. Ta. Oh, Sasin do pulo yo. Amat pusuman sengwan pilo. Thank you so much. बहुत help करी दे. Apini shoot fan के alam में ला. Rose आके रंग याद बang नहीं पहले हमार सुमान से ना राब दन. तो चलो अंदर पे चलते. Pila. Gutka master. Ibra. Let's lay one. And Suman pillow. Yo bro, unnecessary. What unnecessary man? Feel. अब pillow लगा. Mana? Mana pasal jani bo album ot. Suman, peace man. Apa pidai pupuhan pidai pupudai. Enjong hang ke apa? Enjong ti oh, pai nang iri. Shadow dogo bang. Jo. Non mang gimana ada romantic scene do pala hai masih so romantic scene and pun alamang main story script kita bang Queenie Henry ya lasi mo nang itu release lo pada TV pun ibu anse ya dini cepat duk deh bang lasi script kita story kita lasi serang ke upaya oyo ya BTS oyo Foto shoot mo malamang ke nyo. Smile. Action. Tapi ke nang itu melasok mohor kita kalau ke share production hola and Instagram icon sila kalau di share production music malah nang itu follow dah minggu description ma masih dulu. Tapi ke channel subscribe bilang subscribe share mah ate hello wing ku album edi nang tik একদম ফুল জোস বলান হাহিরাম story and script bang ke laki ini bang serang non bang ke upload bang tangan lo so mana tangan lo mana non kapre kasin dolang ta ledak langsung posi one It's Adam Cole! What the hell? Adam Cole, baby! In the house! Greenhouse Cafe ya. Pulau Dampo. Lelelelel. Itu ipik pokok, langjan tinggal bolang ya. Rolling. Get busy walking. Lada the greenhouse mas greenhouse cafe lo. And main concept and story bang gela chalo to pelang kan mo gitu. Itu itan bo. Visit ko yo, kam visit. Sonjere yellow se ane bangke red se anun bos
red bang. Oh, labang ke water kan lo pila la daga to ka. Labang ke watermelon flavor bang yo Red Bull. The greenhouse cafe po nili tom issue hedi. Lada the greenhouse cafe long da Guwahati long and da ardon nam sinang da jo chu wan lo yo. Okay, non my number. Okay, deh, bye bye. Deh, bye bye bye. Okay, lama tu. Ini vlogs my lama lo. Ani sampai lah yo. Mana 6:30 lama tu. And the greenhouse cafe tu lah. Dak siapa ni tu. And ini vlogs my lama lo. Lasin next ani leje tong tu na. Adopt करते हो. और कंधे दे ला. So guys, so ini vlogs my lama lo. Lasin next ani leje tong tu na. गाइस आज का ब्लॉग यही खत्म होता है. सो बाय बाय, गुड बाय.